brate kaže 4, što nije realno. Ne, to je 40 psija. Aha. 40 psija, a 2,8 atmosfera. Ujebo, bilo je to je malo mnogo. Malo je mnogo, taj da pritisne, ali bilo je 2, zato što je, znaš zašto? Zato što kad sam ja iz Švajcarske odlazio, bilo 10 stepeni, a ovdje je malo više. Širi se vazduh, jel? To bi trebalo malo da se popusti, ali malo popusti i nemoj previše dobro. I šta kaže? Sada kaže 2,2. Ujebi, sad je malo mnogo. Što je okej. Ne, meni isto 2,2, 2,5 treba. Da napupa i na 2,2. Engleska, znači oni mere u psijovima. I sad ti možda zapamtiš u psijovima, znači 34 recimo psija. A dobro, kažem ti, to... Evo jedan, ono čisto. Ti odluči, jevi ga. Sad, brate, kaže 3. Cool. Došli smo u Crnu Goru i ovo je drugi serijal Non-Stop Around, Montenegro on Two Wheels, prvi put. Ušli smo iz Trebinja u Crnu Goru i idemo ka Risnu, odnosno ka Morinju, gde je naša prva tačka, gde ćemo razgovarati sa ljudima koji žive ovde o Crnoj Gori. Na ovom putovanju postoji jedan moj gost, odnosno saputnik, koji ima razna zaduženja, ali prvo i najvažnije zaduženje je da putuje zajedno sa mnom na ovome krugu. I to je Ivan Cohen. Ja sam Ivan Cohen, sa Milanom vozim motore još od 2007. ili 2008. Obišli smo celu Evropu, pa sam se pridružio ovoj turi, obilasku naše stare domovine, pogotovo Crne Gore, koja je prelepa i koja ima divnu prirodu, da uživamo zajedno u razmjeni mišljenja, motozofiji i putovanju. Prvi put sam bio u Crnoj Gori, u Boki Kotorskoj početkom 70. godina. Bio sam dečak koji otvorenih očiju gleda u more i planine na dohvat ruke i čudio se ko je to tako smislio i na svet postavio. Vraćao sam se celog života i pokušavao da odgonetnem dubinu morsku i planinsku, iako sam proveo puno vremena vozeći kroz crnogorske predele i sedeći na kotorskom kamenu starog grada. Priče o pomorskim bitkama Turaka, Mlečana, vladavini Srba, Rusa, Francuza, Austrijanaca i slobodarskom duhu Crne Gore uzbuđivale su moju maštu sve do danas. Zato sam odabrao da na 2 točka obiđem današnju Crnu Goru, da vidim more i pašnjake, jezera i planine, crkve, katedrale i džamije. Ovo je samo prvi krug, jer nije bilo moguće u jednom krugu zahvatiti širinu i dubinu crnogorskog postojanja, pa su van ovog kruga trenutno ostali i Nikšić i Kolašin, i Rožaje i Podgorica, i Ulcinj i Bar, Budva i Herceg Novi, Cetinje i Virpazar. Treba čitav život da se razume Crna Gora, a da priča nije ni započeta. Tako je i ovaj prvi krug samo jedan početak, gde je ovaj put slušao misli iseljenika i doseljenika, onih koji Crnu Goru nose u svojoj duši, ali žive negde drugde. Drugi krug ovog serijala govorit će o ljudima koji nikada i nisu živeli bilo gde drugde. Morinj ima negde oko 350-360 stanovnika, koliko ja znam. I nažalost,
sudbina Morinja je sudbina svih tih malih mesta i po Crnoj Gori i po Balkanu uopšte. Nekada jako značajno mesto i za istoriju Srbije i Crne Gore, istorijske ličnosti iz Morinja koje su blisko sarađivali sa Karađorđem, recimo, finansijski podržavali prvi srpski ustanak. Prva škola na narodnom jeziku je bila baš u Morinju, osnovana 1804. godine. Prethodna generacija, znači generacije pre nas su iznedrile mnoge doktore nauka, lekare, inženjere, pravnike. Dičili su se u Beogradu, u Morinjani svojim poreklom, a i Beograd je voleo da ima Morinjane u svom nedru. Prvi put sam došla ovde kada smo krenuli, moj muž i ja, od severa, pošto ima on tetku na Rijeci, a ja tetku u Splitu, a onda su tetke, ujaci i babe ovde u Kotoru. I onda krenuli smo tako, išli smo, ali to je bilo putovanje malo po moru, pa onda malo vozom i sve smo to obišli. I šta mi se svidelo? Svidelo mi se što je ovde Morinj, baš Morinj mi se svideo, zato što je pun zelenila. Nema golog kamenja, ali jednog momenta sam pomislila, to sam se setila kada je moj profesor jedan put rekao: Bože, gde li ovde ljude sahranjuju? To je sve brdo, nema gde, a on je iz ravnice, iz Vojvodine. To sam i ja isto pomislila, rekao, gde li može stvarno da se sahranjuju, kad je sve okolo brdo, nema ništa ravnoga osim što je ravno more. Gledala sam prosto kako se Morinj oporavlja, kako Morinj dobija vodu, kako Morinj dobija svetlo. To ništa nije bilo. Kad smo mi došli, ništa nije bilo, samo je bila priroda lepa. Kad sam vidjela da sunce samo ovako malo sija prema moru, i dvoje se ljube tu. Zato skupili se ovde gde je sunčano. Ja sam rekla, Bože, sve je hladno, nigde žive duše. Moj otac nekako se nikad nije izjašnjavao kao Crnogorac. On je pre svega bio Srbin. A ako je hteo da bude nešto drugo mimo Srbina, onda je bio Bokelj. Jer to u vreme kada se pričalo o tome ko je odakle, on je smatrao da je on iz Boke, ali da je Srbin iz Boke. I mean, my first impression, of course, is the beauty, okay? But I think that, to me, I mean, there's a lot of beauty in the world. And it's nice you can come here and you can see this. You go outside your door and poof, there it is. But what's even better, though, to me, is the people. It's certainly, in some ways, you could say that that life is more difficult here. And I think that's, I mean, my kind of naive, probably, interpretation is just that's more, it is hard from a physical perspective. And certainly, I mean, it's difficult. I mean, it's not the same economic situation as America is. But there's also what's missing, I guess, it's seeming, or maybe I'm factoring it out because I certainly don't feel it, is the stress level. We Americans don't know how to vacation. We don't know how to relax. And here people do. And
and it's just great, you know. And then from the kids on up to the grandparents, it's everyone's got a great story. My father is from a town called Luge, where all Čuofiches seem to come from. I've been there twice, 17 years ago and this year. My mother's from Gusinje, and her family, most of her family, moved to Kraljevo. I don't know when, but I did have the opportunity to go to Gusinje 17 years ago when I was here, and like mostly everything else, but that particularly is beautiful. In fact, what isn't here? My father was older when I was born, so most of my relatives at my level are much older than I am. My cousins are typically in their 80s or 90s, but then I see their kids and their kids' kids, and so it's almost like I'm skipping a generation. They're younger than me, my cousins are older than me, and I'm somewhere in the middle. My father left in the later, early 50s, and my mom came a couple years later. I never came to Serbia or Montenegro until my mid-40s, but I had aspirations of coming long before. It was certainly made my father proud. A couple years later, my cousin in Beograd, on my father's side, he sent a letter via one of our parishioners at our church in Chicago, and that letter found its way to me. At which point, at that point I had come to, because I first met my uncle in Kraljevo and other people, so I was coming once a year. I think the first thing that anyone would notice coming here, to me, is like the beauty of everything. But I would tell you that's certainly a lure, but I think that what should keep you here, to me, is the people. The stories are amazing. My father died when I was 19, and as much as he was eager to talk about his life, he was a military, I'm not sure, I didn't know much because I didn't want to listen, I was a teenager. When he passed away, it was like I thought that door was closed. But then when I came here and met my relatives on my father's side, and certainly in Luge, and went up where the house he lived, he was raised in, on the mountainside. I mean, it's basic, but beautiful. I mean, it's amazing. And everyone remembers a little bit about him, and so you're getting, some of the pieces that I otherwise missed. I was able to, that puzzle isn't as incomplete as it was as when he passed away. My impression was driven mainly by our exposure to our church over there, to, I guess, really some, I would say maybe like folklore traditions and things like that, dances and things like that, which I would tell you as a teenager, I wasn't very interested in. I was interested in the culture. I was interested, and I would say proud of who I was, where I was from, but it wasn't cool. Spavamo u kamenoj kući pored mora, ja spavam u šatoru blizu kamene kuće mora. A zašto? Pa zato što sam odabrao ovaj put. Koji je ovo put? Ovo je put motocikliste nijotkuda. Nikuda. Motociklista nijotkuda, nikuda.
Život motorcikliste nijotkuda jeste šator, bisage, konzerva, parče hleba i kuvano jaje. Život motorcikliste nijotkuda jeste put u predele zaboravljene, napuštene, oronule. Nisu li takvi i naši životi? Premudri Čedo Vuković, pisac i urednik u tekstu Putovanje kroz putopise, kaže: putovanje je želja da se promijeni slika tla, da se prebrode vode i prekroče brda, ali i da se zađe u drugo vrijeme, iza ili ispred trenutaka pokrenutih korakom čoveka nemirnika. Taj put našeg putnika moglo je da učini bogatijim i mudrijim i da ga za dobar korak približi temeljnijem poimanju opšte ljudskih poimanja i vrijednosti. Možda otud ona neodoljiva potreba da se utisci sa putovanja zabilježe i saopšte nekome, da se dublje usade u trajanje, te da se i riječima sažima i oblikuje pojam o svevremenu u njegovim biljezima među ljudima raznih podneblja. Sjebo si me, jer nisam išao u ideju. Sjebo si. Pa pazi, dobro je. Malo da se opeteš od... Kako se nekad živelo i kako se danas živi, saznajemo od onih koji se sećaju i pamte, koji boje ono što se dešavalo svojim sećanjima, svojim osjećanjima, svojim detaljima, svojim mirisima. Neretko sa usana dobrog pripovedača izlazi tišina, svojstvena divljini, napuštenosti, izmeštenosti. Motorciklista nijotkuda se uklapa u prirodu i priču ljudi koja se sama otvara i teče duboko u nekadašnji i budući život. Ovo je moj djed Đuro Čurović i moja baba Ruža Čurović. Rođeni 1882. i 880. Ovo su moji roditelji, otac Radoman Čurović, 1925. godište i majka Dragica, 1936. Ovo su tata i mama. Jedne godine kada se tata penzionisao, bio je gardijski potpukovnik i jako je voleo da obuče to svoje gardijsko odelo i da stavi sva odlikovanja i da se slika sa svima nama. Došao je, napravio je kuću i okrenuo se pčelama. Imao je u jednom trenutku 130 društava. Tu stoje sad je to tužno i videti kako izgleda, ali je, ja mislim, u ovom kraju od njega krenulo pčelarstvo. Sa svi imaju svoje pčele i tata je uvijek znao da ako jednu proda, jednu i pokloni. Uvijek je to vezivao tako. Ili dve proda, dve pokloni i sad se ljudi ovde gaje pčele i bave se pčelarstvom, da je to stvarno divno. Znam da je deda bio na Mojkovcu i Bregalnici. I da je na Mojkovcu, ta priča postoji u knjigama koje se pišu o Čurovićima, jednog Cerovića spasio, u stvari izvuko ga sa bojišta, vratio se, znači oni su se povlačili, on je ostao ranjen u dve noge i đed se vratio i dovuko ga i posle su se okumili i spasio ga, tako reći. Znam da je na Bregalnici bio, a baba je od Kosovića, to je jedna... U Crnoj Gori se jako vodi računa ko je od kojih i ko kakav gen ima i ko je... Baba je bila od poznate familije Kosovića. Njen otac, Staniša Kosović, nadam se da neću pogrešiti, je bio perjanik knjaza Nikole. I kažu da je jako lepo pevao i da nijedan, to je baba tako pričala, nijedna bitka koja su se vodile u Hercegovini tamo, koju je knjaz vodio protiv Turaka, nije mogla da krene da prvo Staniša nije pevao. I šanca. Baba kaže prvo Staniša peva i šanca i onda kaže krenu drugi. Mamini su opet od Tomića iz Bukovice. Njen otac je bio gradonačelnik, bi se sad to zvalo, ali kako se to zvalo, ne mogu da setim,
kmet, da li je kmet, znači to je Drobnjačko-Uskočki kraj. To je znači od Pljevalja do Nikšića je on tu bio jedan od glavnih kmetova. Posle je bio Novica Cerović koji je glavu Smail Age Čengića odneo na Cetinje, a sad opet pravim digresiju, a trup koji je ostao Smail Age Čengića je njena baba, znači moja čukumbaba, ili prababa, više ne mogu setim, je sa svojom ćerkom na konju u Stolac predala ovim Turcima, a za to je njen sin, te moje babe, prababe, čukumbabe i još 7 momaka, Jauković i Karadžići, ovde su te poznate kuće, bilo oslobođeno iz Stoca. Tako da ja imam baš dosta gena i dosta jaku krv. Kad se kaže u Crnoj Gori, tačno se zna odakle si, iz koje kuće i ko ti je sve u tragu bio. Svaka kuća je imala po 2, 3, 5 do 8 dece. I onda smo svi tu bili sličnih godina. Družili smo se uveče, čuvamo krave, pa pored krava sediš pa se družiš, igraš se. A subotom i nedeljom su bile igranke, a ovde se to zovu vesele. I onda se znalo, recimo, bio je dom dole u školi i onda sa svakog brda ti čuješ od ozgo sa Štičija, iz Bijele, odakle ovaj čovek što je sada bio majstor, od ozgo sa Struga, iz Sirovca, sa Slatine. To je bila pesma i to su ljudi išli i skupljali smo se i dole bila igranka. Žene su najčešće tu svoju rečitost i govore, da ne pominjem sad majku Njegoševu koja je rekla da, koliko se sad ja sećam, da ne treba ona plaču i da žali njega, nego da treba da plaču majke onih izdajnika i tako. Ovde su žene tu svoju rečitost, ajde uslovno tako da je nazovemo, pogotovo na sahranama, kroz tužbalice, znale da pokažu. Vi ne možete da verujete kad neko umre i kad dođu te žene, maltene neke su i profesionalke. Maltene zna se, doći će Julka da tuži ili ovaj drugi. One celu priču ispričaju o porodici, o tom čoveku, o svima, pomenu. Ja prvi put kad sam bila mala, kad sam jednoj sahrani prisustvovala i kad sam čula ženu kako tuži i kako pominje, to kamen bi pukao. Koliko je ona tu rečitost imala i koliko je ona mogla u trenutku da sklopi, da to ima neku rimu, da ima neki smisao. To su tužbalice takozvane. A muškarci, pa znaš kako ovde u Crnoj Gori rade kad kose, rade kad, ima oko imanja, vredni su, ali umeju da pričaju i umeju, rečiti su i to su najčešće zdravice i najčešće drže se za kumstvo, jako su vezani za kumstva. Onda jako vode računa o tome kad se rodi neko dete da odeš na čestitku, kad neko umre da odeš da izjaviš saučešće. Jako drže, nekada je bio običaj, ja to znam, to je đed pričao, da recimo kad neko premine u kući, ispred je bila jedna velika ko tepsija ili šta, i onda se tu dolazilo i kogod dođe ostavi neki dinar i flaša rakije, da se zna tom domaćinu treba pomoć jer se našao u takvoj i takvoj situaciji. Bilo je momaka koji su bili zainteresovani. Iako sam ja bila mlada, 17-18 godina, i tu je bio jedan momak koji je baš bio, on je imao 28 godina, i priča je krenula, ja sam morala, da ne kažem da krijem od tate, nisam ni smela nešto da pričam, i nekako je to stiglo do mog đeda. I kad je đed to saznao, on je mene, pošto je strašno žalio što ja nisam muško, a ne bane, i onda me zvao Mile, i onda me je pozvao i kaže, dođi, sedi ovde pored đeda, ja sela. On kaže, čuo sam to i to, da taj momak
tu pita za tebe, iz dobre kuće, završio fakultet, šta je bilo merilo svega. Ali kaže, ja tebe hoću nešto da pitam, hoće li ti ga duša? Ja kažem, ne, đede, niko više da to nije pomenuo. I onda to niko više nije pomenuo. Mislim, ja sam to i moje deci ispričala. Znači, đed je znao da je to merilo. Hoće li mi ga duša ili neće? Ako mi ga neće duša, žada sve. Pa ja sam ovde kročio prvi put kao inkognito. Pošto nismo bili venčani, a selo je patrijarhalno i takvo je kakvo je bilo, takvo je i sad manje više, ja sam ovde došao kao prijatelj njenog mlađeg brata. Da ne bi slučajno selo čulo da je došao Oljin dečko, a nismo venčani. Tad mi se pokvario autobus, sećam se, išao sam do Nikšića s Favaćim kolima i autobus se pokvario predveče u Šavniku, kroz koji ste prošli možda. Pazi mene, Beograđanina, a ja svratim u hotel gde smo stali, kad je sledeći autobus? Oni me gledaju, šta ovaj priča. Pa reku, kad je sledeći autobus za Žabljak, ovaj pravac? Sjutra, ako Milo pokosi, a Mirko napoji goveda i ne znam nešto uradi. Mili Bože, niti sam stigao, niti sam krenuo, ja pravo u narodnu miliciju. Ljudi imali ovde neki taksi. Nema, kaže, taksi, ali ima jedan čovek koji hoće da poveze tako namernike. I ja čoveka pitam i on mene i još jednog momka u nekog fiću, ma kada mi je bio kakvi. Trapa, dođemo mi ovde. A ja sam mu rekao, toliko je to dobovalo po tom fići od ozdo, ja sam mu rekao, vidi rođeni, evo ti moji podaci, ako išta sa kolima bude, javi mi se u Beograd, svi delovi, sva nabavka je moja i na moj račun moja briga. Možda je stvar, kako se to kaže, Bože, ne iskustva, nego naprosto gajili su to i evo, ne tako davno je umro Oljin otac, ali su i ti govornici, moram i to da kažem, ti govornici su zanemeli kada je govor održao stariji sin Mladen. Rekli su to uskoci i drobnjaci, nijesu čuli. Svi ispratili su ga kako treba, ali kažem, mislim da im je to, kao što je ovde jako važno nekome izjaviti saučešće, kao što mu je važno da mu čestitaš venčanje, veridbu, rođenje, naći se nekome u muci. Mislim da su to sačuvali, to je ostalo. I to je sasvim, da kažem, i meni razumljivo i prihvatljivo i mi se uklapamo u te njihove, što bi rekli nekadašnja braća, nazore. Mislim da je to i red na kraju krajeva. Jer izjaviti nekome saučešće nije da oplakneš u usta, nego da to i pokažeš i dokažeš. Nedavno smo, nažalost, imali i takvu priliku, ali slučaj je hteo da budemo tu, pa nam je bilo lakše. Međutim, meni uopšte ne bi bio problem da pređem i tih, 400 ili 450 kilometara, da bi ona bila tu gde treba da bude. Kako bih rekao, emancipovala se jeste, zajedno smo, ali sam vukao ja sam je pokušao da je otrgnem od onih zatucanih varijanti kakvih je ovde bilo. Spominjao sam ti Stanu Cerović, poslednju autentičnu crnogorsku Virdžinu koja je druga kuća od nas. Koja je, o njoj da ne pričam mnogo, ali je bila žena, a muškarac. Ne sada s ovim novim varijantama, kako to sad ide, pol, rod, menjanje, ne menjanje, nego ona je jednostavno, i ime je dobila kao Stana, da stanu djevojke, šćeri. Ali je onda, pošto nije bilo muških glava, otac odlučio da će ona biti muško i ona je stezala se i radila je sve što je radila i do kraja je bila muškarac u ženskom telu.
Zašto nju pominjem? Ona je znala nekada da grdi, savetuje, kako god hoćeš. Olju, kako se otrgla, kako je ona više nije ona, kako to ovde nije u selu. Međutim, ja sam poštujući Stanu i njene stavove insistirao da Olja bude nešto drugo. A ne da kad neko prvi u familiji umre, stavi crnu maramu i da je ne skida dok je živa. Bio je period provere dok njen, pričala vam je o svom djedu, Đuru, koji je tražio da ja dođem da s njim razgovaram. I sedi djed u onom svom tronošcu koji oni zovu sto i pričamo i koji sam i čiji sam i odakle sam i drž ne daj, kakav poligraf, kakvi bakrači. Kad sam ja kod djeda prošao i kad je on rekao ovaj je momak na mjestu, sve rezerve, sve skepse, sve nešto što je možda moglo da ukazuje na nekakvu sumnjičavost ili bilo šta drugo, tog momenta je razvejano kao jutarnja magla. Onako. Majka je rođena na Durmitoru. Znači, ne može da bude više Durmitor od toga. To je znači Donja Bukovica ili Gornja Bukovica, ja mislim. Znači, to je ono maltene par kilometara i ti uzimaš sneg sa planine. Znači, to je to. Recimo, tu sam ja kao klinac dolazio dosta puta sa njom. Mislim, dosta, svake godine smo tu provodili po, recimo, nekoliko meseci pre moje škole. Memorije su, da kažem, kao svima nama te dečačke, klinačke, neverovatno lepe, bezbrižno, planina, brda, doline, potoci, piješ sa izvora, ono, bukvalno kao krave, mislim, smešno zvuči, ali jeste. To su neke, da kažem, ljudi su bili verovatno i malo su specifični ljudi sa Durmitora, tamo taj kraj, te planine i te, ono, častini, obrazani, bla, bla, bla. Nalazimo se u mestu Pljevlja, što je za nas i ovaj naš put gornja leva tačka na putu non-stop around Montenegro on two wheels. Za nama je ostala Boka Kotorska, ušli smo iz Trebinja u Crnu Goru i tu je počela saga. Susret sa morem je bio dramatičan kao i uvek u Bokokotorskom zalivu i proveli smo noć u kampu pored mora u mestu koje se zove Morinj. U Morinju smo imali dva dobra sagovornika i danas u blizini Šavnika imali smo još dva dobra sagovornika, tako da je dan bio ispunjen. Nije bilo kiše, sam dolazak u Crnu Goru je bio kišovit i problematičan, jer je došlo do geografskih razmimoilaženja, ali ti problemi su rešeni pre ulaska u Crnu Goru. Crna Gora je mesto nijansirano podjednako u nekim aspektima na drugačiji način ili više ili manje kao i Bosna iz našeg prethodnog serijala. I u Crnoj Gori ćemo sresti mnoge ljude koji će govoriti o tome kako bolje i dublje
razumeti Crnu Goru. Znači, šta je za tebe bitno, pošto si deo ove priče, ti ćeš da govoriš sutra. Ti ćeš da govoriš u gornjoj desnoj tački. Koja je ta? To je Gusinje. Ne, to je donja desna tačka, može da bude, ili će to da bude donja desna prolazna tačka. Zato što apsolutno donja desna tačka je Ada Bojana, kao što znamo. Tako da u gornjoj desnoj tački ti možeš da govoriš u Andrejevici. A koja je to? Andrejevica, dobro. Ili recimo u Beranu. Ako bi u Beranu, pa proći ćemo Berane sutra, neće ni sunce da izađe. Pa šta, u 9 sati tebi nije izašlo sunce u Švajcarskoj. Sunce se ponovo rađa. Dobro, u Beranama, znači pričamo... Ti ćeš u Beranama da govoriš o gornjoj desnoj tački. O Beranama? I u principu... U Beranama, o Beranama. Pa ja nemam ništa o Beranama. Tako je. Ti ćeš da večeras ideš ranije u sobu da bi mogao se spremiš. A drugo, prilikom tog predstavljanja je potrebno da iskoristiš frazu, pogotovo na tvom nemačkom, Sehen diese Stadt, das ist Berane. Sehen diese Stadt, das ist Walter. To ti iz Valtera. Znaš tu scenu? Znam scenu, kad ali oni ne znam, stoje, ali ne, na obodima, stoje nemački oficiri i oni traže Valtera. Das ist Walter. I oni kažu ovako, Sehen diese Stadt. Sehen. Das ist Walter. Okay, Znači, sine, ko je Valter? Pa svi smo mi Valter. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter. Novi dan, novi grad. Svaki novi grad novim jutrom priča novu priču ljudi kojima je ovaj dan svakodnevnica, ali i nama koji smo došli nijotkuda, mimo išli se sa njima, susreli se sa njima. I nismo samo mi, savremenici ovde prisutni, tu su i svi oni koji su nekada živeli, nekad trgovali, nekad snevali ovde, a danas ih natkrivaju bele ili crne kamene ploče i kamen ili zemlja ih pokriva. Pazi, opanci jebate. Koliko su ovi? Jesu to gumeni kao? To za preko cipela, a? A ko je najveći broj? I nijedan grad nije rupa dok ima posljednjeg čovjeka koji se budi u maglovito jutro i raduje se novom danu. Hvala. Bravo. Ovde je boravio Miodrag Bulatović Bule, čuveni pisac knjige Ljudi sa 4 prsta, Gulu, Gulu, đavoli dolaze, heroj na magarcu, crveni petao leti ka nebu. Iako je Gule bio rođen u mestu Oklade kraj Bijeloga polja, vodimo ga kao da je bio odavde. Mi nećemo ići u selo Oklade, to ostaje za sljedeći put, ali posjeta Bijelom polju je i omaž Buletu, našem učitelju, legendi i velikom piscu koji je uticao na nas puno. Cinema klub koji više ne radi, a možda jednog dana prikažemo i neki naš film ovdje. Kako se živi ovdje? Tak, Boga mi teško. Snimamo mi neki dokumentarac malo po Crnoj Gori pa idemo pa pričamo s ljudima. Što se kaže, više bilo je polje postojanje na običan rupa. A koliko ima ljudi u Bijelom polju? Ima sve manje ima.
A šta je, 10.000 ili više bilo? Pa ne veći znam grad? koliko ima, mislim da je polovina ljudi oselilo već. A gde? Ma Primorje, Podgorica, inostranstvo, mlađi ljudi odošli da rade po inostranstvu, trbuhom za kruhom, što se ne kaže. Šteta. Mada je živ grad, vidim, ima trgovine, Ima ovako još malo, došlo je ovo malo sa strane, pa zato je živ grad. Da dođete ovako, kad dodu još u stranci, to je pustoš po ulici. Ima tu više naroda. A zimi kako je, mrtvo, a? Zimi još kad magle uhvate tuga da ubije čoveka. Katastrofa. A ima mesto neko Oklade, tu mi odatle mi bio... To je gore put Mojkovca. Koliko daleko? Pa, što znam koliko ima odavde. Tamo mi drugar jedan bio sa mnom u vojsci, Veselin Konatar se zvao. Konatara ima, a? Možda odem da ga pronađem. Samo sa srećom. Ništa, ajde, sve najbolje. Hvala vam, u svakom smislu. Vidimo se. Bravo, Srećno. Srećno vama. Bijelo polje. Bijelo polje, maglovito polje. Izvini, ne bih da zvučim neakademski, a ko je Mihajlo Lalić? A jesi čuo ti za Lelejsku goru, recimo? Mihajlo Lalić je jedan izuzetan crnogorski pisac koji je stvarao posle Drugog svjetskog rata i koji je danas modern, znači i ja ću ti kupim za Novu godinu njegovu knjigu, bar Lelejsku goru, ako ne i sabrana dela. Nema sabrana dela, mnogo je. Da počnemo sa Lelejskom gorom, za početak. Počnimo ljubav iz početka. To je jedna stvar. A možda bi mogli da odemo u spomen dom da ti kupim tamo knjigu. Pa kao i posveta, uspomena. Može. I da tako nadomestim ovu kafu što si platio jutros. A nisi dužan. Viš kakvi su ljudi. Ne, znači nije ono kao ne, nisu platili, nego... Nećemo da naplatimo ako je plaćeno. O tome ti ja govorim. I žao mi je što nisi bio u Bijelom polju sa nama u market viziti, jer bi video kakav je to narod. I ne samo ova žena u banci koja me ispoštovala, nego i svi drugi sugrađani Bjelopoljci s kojima smo pričali. A svojevremeno, kad sam ja izlazio u kafe Trozubac u Beogradu, pored je bio butik Fashion, na primjer, koji su držali, mi smo ih zvali, Nino Bellucci je bio italijanski brend koji su držali, mi smo ga zvali Belluccia. I tu su se motali razni likovi, isto poreklom iz Berana. I mi smo tu bili u Trozubcu, oni su bili stariji od nas i mi smo onako njih gledali sa poštovanjem i sa pijetetom. Tako da Berane je iznedrilo mnogo momaka koji su napravili nešto van Berana. A tek u Beranu to mogu da zamislim. Sporne evropske i reformske populacije, čiji će konstituenti u Skupštini Crne Gore od njih imenovanja u pravosuđu otvoriti dijalog o izbornoj reformi i efikasno djelovati kada su u pitanju inicijative od važnosti za unapređenje vladavine prava, bolji životni standard. Postoje tačke koje su početak i kraj svijeta, mesta gde sve počinje i gde se sve završava. Takva mjesta su obično podno visokih planina, prokletih i opasnih, koje pokore čovjeka i traže od njega da razume poredak stvari na ovome svijetu. Iz Gusinja nema kuda dalje, osim natrag ili u planinu, pa do mora ko preživi. Uglavnom Švajcarska. Amerika, a? većinom je Amerika, a ima i po Evropi, ali inače Amerika. Pa posle korone, prije korone nije dolazio narod.
Da, pa dobro, 2-3 godine nikog nije bilo. Pa ja vidim da više auta ne idu. Nego pešačka zona. Znaš. Dobro, lepo. Ajde da prošetamo. Hvala. Vidimo se, sve najbolje. Well, it wasn't very nice weather, and I was a bit scared. But the landscape is very beautiful. It's very different to what I'm used to. But in general, I think that it's very beautiful country. My perception of Montenegro before I came was very biased, because obviously my father and a couple of his friends that I've met before have made the people out to be quite laid back and relaxed sort of atmosphere, but it's very different to what I thought it was going to be like. In that it's very fast-paced country, especially in Budva. I was not expecting it to be the way it was. It's very lively, I don't know how to say, the pace of life is very quick. Motorciklista nijotkuda na svojim proputovanjima razume šumu i prirodu, ali ne razume kako je sve to nastalo oko nas. Možda i zato ova beskrajna putovanja da se zapitamo kako je sve ovo nastalo i kako mi ovde i sada u svemu ovome, u pokretu, van svega običnog i svakodnevnog, duboko svesni poimanja nečega što je bilo mnogo pre nas i trajaće i kada svaki naš glas bude zaboravljen. Ne moraš to u filmu. Uzmi ako hoćeš. Pa hoću je. Hoćeš da deliš? Mogu da uzmem celu papriku. Mislim, Nemoj celu. Ne, uzmi celu, ali nemoj sve da pojedeš sada. Možda podelimo. Jesi uzeo neku salatu? Ne, jesam šopsko. Ne, ti uzmem. Pola. Ovo, stiže je kuvan. Varku uskače u akciju. Sagledao sam odsustvo tvog talenta za parkiranje, brate. Znači, to nisam video. Čak evo i ovde, jebi ga. Pa od ovoliko mesta, od ovoliko logike za parking. Ti pazi, ti iznađeš rešenje koje ne može da mi padne na pamet. Znači, ne mogu da razmislim. Kad si stao tamo negde gde smo bili, pored mene, brate, pa šta ćeš pored mene, jebote, stani u liniju. Znači, a pazi, ima verovatno i... Gusinje, to je bilo gusinje. Ao, druže, pa pored one slike, pa pored... Znači, pazi, parking problematičan. A viljušku mi daš šta sad tu? Pa ne, neću, mislim. To nisam video. To nisam video. A kad je počelo to? Možeš malo da nam kažeš nešto više o tome? Kad je počelo, ne znam, ali replika ide, prepoznajem i upravo se. Ali nije to odsustvo talenta, nešto je mnogo gore. Nemar, arogancija, gordost. Gordost nije, nemar nije, jeste malo arogancija / bahatost, ali ja mislim kad pomešaš aroganciju i bahatost dobiješ šta? Osjećaj za komfortnost. Ali zašto, bre, ti si bajker, čovječ? Pa ja sam, ali znaš kako, ja, ako si primetio, imam 167 navlačim ga na 8, sedište... Čega? Santimetara. Noga ne znam koliko mi je duga i onda to je bajk, jebiga. Znači ja i ti nemamo isti gearing. Noga je duga 67. Pri parkiravanju motorcikla.
Znači ja imam mnogo veći giring u odnosu na tebe. I ne želiš da to traje. Tako da ja ne mogu da stanem kao i ti. Zašto? Pa zato što iziskuje više truda i muke. Znači visokim ljudima je najlakše na svetu. Kad parkiraju motocikl. Ne kažem za ostale stvari. Tako da sam ja u tom kontekstu uradio risk-benefit analizu na svom mikrolokalnom nivou, uz dozu arogancije, ne kažem, i bahatosti, i tako smo došli do mog talenta ili nedostatka, isto za parkiranje, zavisno od perspektive. Ja sam rekao vrlo blago i diplomatski i mekano odsustvo talenta. A mogo sam da kažem i drugo. Hvala na objašnjenju. Ja sam bio, mislim da sam bio realan. Pazi, ne samo da si bio realan, nego si bio i samokritičan, ali to si ti. To si ti. Spreman na samokritiku sa jednim velikim bolom, ali ipak samokritičan. Bravo. Jel vidiš ti nos, bato? Sam te odveo u hotel 24. juli Pljevlja, samo još kad bi znao šta je 24. jula bilo. 24. jula? Možda je dan Pljevlja. Dan nezavisnosti Crne Gore može biti. Nije. Odnosno oslobađenje Crne Gore, nije. Ne znam, Milan. Kad je bio ustanak u Crnoj Gori? Ustanak koga? U Drugom svjetskom ratu. Pazi, sada sam ozbiljan. Ne znam, Milana. Ivane? Ne znam kako. Kad je bio ustanak u Crnoj Gori u Drugom svjetskom ratu? Znam Pitam kad te je bilo ponovo. bombardovanje Narodne biblioteke. Kada? Narodne biblioteke. 15. Dobro. Nabroj mi datume ustanaka svih naroda i narodnosti u Drugom svjetskom ratu. Ko je prvi ustao? Ko je prvi ustao? Pa Srbi. Kada? Kad su ustali? 6. aprila. Probudili su se, padala bomba i onda su se probudili. Ti zajebavaš. 7. jula, bre, Žikica Jovanović Španac, bre. Tad je pala bratska krv, ali komunisti su rekli da je to dan ustanka. Kad je dan borca? Dan borca! 4. juli, jebote. Kad je ustala Crna Gora? U julu isto. 13. jula. Samo 7 dana kasnije. Hrvatska? Nikad. Kurac nikad, pa ne bi to moglo tako da... I 27. jula, mislim, ali krajem. Hrvatska je ustala? Tako je. Gde je ustala? Pa tako se vodi, bre, komunisti, pa imali su, bre, i Hrvati i partizane, nisu bili u Hrvatskoj samo od jedne strane, tako da kažem, da im ne izgovorim ime. Interesantno. Hrvatska bre imala ozbiljne komuniste i ozbiljne borce, ali bila podeljena isto. Kad je ustala Slovenija, to je relativno, kad je ustala Makedonija? On je malo kasnije, dok se to dovukao drugi svetski U oktobru. Sad ovako. Kad je bilo drugo zasedanje Avnoja u Jajcu? 42. Treći. 29. novembra. I šta se na tom zasedanju dogodilo? Mislim, ono što se uvek govorilo. Koja delegacija je zakasnila? Slovenačka. Hrvatska. Makedonska, bre, zbog snega. Zbog velikog snega. Kaži mi sad ovako. Tu su se dogovorili da su nas završili sa kraljem. Jesi ti čuo da postoji Titovo Užice? Jeste. Jesi čuo da postoji Tito Veles svojevremeno? Jesi čuo da je postojao Titov Drvar svojevremeno? Ja sam mislio da je to samo Drvar. Postao je posle Titove. Jesi čuo da je postojala Titova Mitrovica? Jeste. Kosovska Mitrovica. Šta nikad Titovo nije postojalo? Beograd. Titov Beograd nije. Pa šta još? Pa to nije interesantno. Šta još nije postojalo? Čekaj. Titovo Skoplje. Nije interesantno. Bobi zna, ali neće da ti kaže. Zašto nećeš, Bobi? Zato što nisi bio u Bosni, eto, na vožnji. Kladuša. Bihać. Titovo Jajce nikad nije postojalo. Ja, što si vicka. A zašto? Pa ne znam, zato što je vjerojatno Pa nije zgodno. Nije zgodno. Pa šta da kažeš, bio sam u Titovom Jajcu.
ili ja sam iz Titovog jajca. Čekaj, kako bi rekli ove tvoje kolege iz Coca-Cola, nije appropriate, ga behavior. Tako je, nije aproprijate. U svo poštovanje svim predsjednicima svih zemalja. Vidiš ti to, Titovo jajce stvarno, ne možeš Nije da kažeš. posto. A šta te ovako najviše impresioniralo na toj deonici? Znaš, šta me interesuje? Prvo, Šavnik, za mene je Šavnik uvijek bilo ono mesto negde gde ne može da se dođe jer je sneg 3 metra i ne čisti se. Međutim, ti dođeš tamo, ljudi žive, normalni ljudi sa svojim pričama. Onda smo išli onim putem desno krivina, dobar put. Uživaš, obaraš, vidiš napuštene kuće, vidiš neke druge kuće. Podsjetilo me neki Kusturicin film. Između ostalog, motociklizam čini i to, menja perspektivu. To da, svakako. Jer si sedneš, priđe kuvar, nešto ti kaže, gusinje. Znači, stvarno, to dead end, nema puta dalje, ti misliš to nešto razvaljeno, ništa, uđeš tamo, 1.000.000 ljudi sedi na korzou, ćaska, živi se, ko Knez Mihajlova. Opušteno. Gotovo! My first impression really was it's like a lively sort of country. Like everybody's, as they say, really warm and helpful. But, well, I don't know how to explain. As we were driving in here, it felt almost like, it's really hard to explain, but it felt almost like I was in a little village and everybody around me is just working and doing all this stuff, like, little ants, so you can see them going by every day doing the same things. You can see them all walking around, all smiling. But at first I was a bit confused because it's new surroundings. Like, I don't get it. I've never been here, so I'm a bit shocked what to expect. What is here? What are we gonna do? So yeah, that was my first impressions. Nema veće radosti približavajući se moru i nema veće misterije za tu privlačnost i ljubav. Radost mora, beskrajnost dubine i širine, pučine i vedrog neba, mnogo putnika uzbude, kao da more čini kakvo iščekivanje neobjašnjivo i tajnovito, kao da će se desiti nešto što se desiti ne može, kao da će cijeli život dosadašnji biti poguran morskim talasima u novi zamah, u novu luku, u novi, neotkriveni svijet. Stvar koja najviše upada u oči je da je vrlo teško od Crnogorca napraviti ugostitelja. I to je najveća ovde, ja mislim, da kažem, njihova rak rana. Znači, čak kad se trude da budu uslužni, nije to to.
To je neki useljen osmeh. Ne možeš ti od ratnika da praviš 5 zvezdica ugostitelja. To je nemoguće. I couldn't buy any water. No, not much changed, actually. If you come to the country for the atmosphere, nothing has changed in that respect. People have moved forward quite a lot, actually, I think. But the culture and the feeling is identical. You have immediately a total different view, which I've always loved from the day I came here. It's still a very warm country. Behind that, you know, aggressive phase, for example, men mainly. If you look slightly further, you find probably gold underneath, but you need a little bit of pushing to get there. And if you're not faced by that, then for me personally, I just see it as a challenge. Because, like Ivan was saying earlier on, you know, I think people are very warm and inclusive, but you need to have the skill to see it. The feeling I have here is something you can't buy. And I've noticed this compared to Holland. The scale is Holland 0, Yugoslavia, Montenegro, Serbia, whatever you want to call it, is 100. We went to Kotor the other day, and the first thing that actually I was so amazed by was the fact that it's such an old city. Back home, you would get charged €25 to get in. Yet they managed to share this beautiful place with people for free. To have that experience as a tourist, to see this all very casually, you can sit down, you can walk around, and they just sort of, it feels like they just include you. This is how I felt, like people in the shops, everybody is really nice. You know, and it's not because they're aiming, I didn't have the feeling like they're aiming it for tourists so they can make money. No, they're genuinely, some people in the shops are genuinely interested how you are, how you feel. For me, that's a gift. I think that this is one of the reasons why I like it here, because some people, from people you don't expect, are really nice and including. And yeah, I mean, that area is beautiful, for example. The people are really nice. That's how it should be everywhere, I think. Zato što je ta boca njemu ogrebala, taj njegov, razumeš, fancy folder za laptop. I kroksore, ali nema sada on mentalnog prostora da gleda ovaj ekskluzivitet koji sam ja kupio iz Bijelog Polja. Jer ove kroksare su nove, ove će biti izlazne, ove ću da obučem večeras kad idemo na karneval u Kotoru, jer one su potpuno nove za 5 evra. Tako da smo učinili i some good shopping in Bijelo Polje market, ali Ivan to nikad neće znati, samo će to da vidi na filmu. Sjećaš li se dana kada smo se sreli na Starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje. Opet slušam Baha. Gdje si ti? Ulazim u sljedeći grad, stari grad, Kotorski, i ako ima starog grada, to je ovaj. Zidina do zidine, kamen do kamena, među nove ljude kao na kakvu pozornicu, kao u kakav teatar,
u kome se ljudske sudbine ukrštaju tragično i ponekad, ali retko na izgled srećno, gde i moja sudbina prihvaćena i odabrana i moj život takav kakav je postaje neizgovoreno deo njihovih života i sudbina. Ukršta se tu i danas i juče i ono prek juče i stvaraju se nove sudbine zabeležene, uslikane, zapisane. Čujem srpski, ruski, italijanski, francuski, turski. Nije li reč ogledalo istorije kakva je bila i kakva je mogla biti? I zato uvek i opet Kotor, ta mala Venecija, to poprište života, brodova, trgovaca, kapetana, mornara, kamenih kuća, karnevala, zatvorenih škura i mesinganih lampi donetih iz daleka. Zvona crkvi i zvona katedrale, klizavim pločnicima i otvorenim kapijama bokeljskog kosmopolitizma i slobodarske duše koja hoće da bude samo svoja i svoja onako kako sudbina nalaže. Prvo pravo sećanje je bilo u julu 1981. Jer su me tada u Crnu Goru dovele dve ljubavi. Jedna prema kulturnom nasliđu, generalno, jer sam tad već studirao arhitekturu i istoriju umetnosti i otkrio celu tu priču o Vizantiji i arhitekturi i svemu. A druga ljubav je bila ljubav prema Sanji koja je odande i koja me pozvala da tog leta dođem i tačno se sećam dolaska na autobusku stanicu Kotor i odlaska u Stari grad. To je bilo 2 godine posle zemljotresa. I sećam se kako me ona vodi po gradu i pokazuje mi zgrade i kaže ovde je živjela sestra moje babe i tu sam kao dete dolazila. Ima fantastično unutrašnje dvorište koje se ne vidi, ali kao ja sam tu celo detinjstvo provodila. Pa do rive, pa sve to. A ja sam gledao više u nju nego što sam gledao, mislim, u te zgrade koje su stvarno bile pod barikadama, zatvorene. Nije se moglo svim ulicama ni da se ide, nego je bukvalno bilo, mislim, kao opsadno jedno stanje. I cela ta fascinacija sa otkrivanjem Kotora, to me je odredilo, mislim, praktično, pa evo i do sada. I tu je razni svet živeo. Nisu bili iz, da kažeš, jedne socijalne strukture, nego iz vrlo različitih. Čak je prva babina komšinica bila žena koja je bila vrlo promiskuitetna. Imala je, ja mislim, 7-8 dece sa različitim tipovima i jedno vreme radila i kao prostitutka. Mislim, to smo svi mi znali. Ali je ona bila vrlo voljena prostitutka i mislim to se nije uopšte, niko se tamo nije zgražavao mislim od Gracijele i njenog života, nego je svima nama bila vrlo simpatična. Tako da, eto, toga se sećam. Sećam se tog ludog komšiluka, priča, vike, popodnevne, jutarnje, kad god se neko posvađa, to je sve bilo vrlo javno. Tako da, eto, to mi je ostalo u sećanju. Kotor je jedini grad u kojem se ja nikad nisam izgubila, iako niti imam orijentaciju, a obično se gubim. Čak i u Beogradu mislim da bi se izgubila. U Kotoru se nikad nisam izgubila, čak ni kao mala. Pa opisala bi ga kao jedan stvarno mnogo lep, interesantan, zapušten, nažalost, mističan. Lep je i kada sija sunce i kada pada kiša i po svetlu i po danu. Interesantan. Mislim da ne može niko da ostane ravnodušan. Mislim da ima sve uslove za jedan
divan grad samo kada bi se malo ljudi potrudili. Kotor je misterija. Kotor je stvarno da kao i što jednostavno možeš tamo da budeš, a i da nikoga i ne poznaješ. Ja i dalje putujem od Kotora do Risna sat vremena zato što stanem na svakoj okuci odakle mislim da nisam fotografisao ili da je sada sunce palo drugačije, da je prizor drugi i dalje, znači, fotografišem i nikad mi nije dosadno i uvek se osjećam da sam privilegovan zato što imam mogućnost da tog momenta budem na tom mestu. Mislim, i to kada pričam sa meštanima, svi me gledaju maltene belo, kao šta tu više ima. I doživljavam je drugačije. Doživljavam je pre svega zbog ljudi, jer ta multikulturalnost koja tamo postoji je vrlo specifična i to što, mislim, se iz jednog sela prelazi u drugo, jedno je pravoslavno, drugo katoličko, taj suživot i to sam čak i istraživao, mislim, zbog radova koje sam radio na fakultetu i na postdiplomskim, me uvek fasciniralo. Fasciniralo me to što, recimo, crkva Svetog Luke ima i katolički i pravoslavni oltar, mislim, što znači da taj suživot uvek trajao i postojao i daje neku mogućnost razmišljanja za ubuduće da su te stvari u suštini nebitne, mislim da su bitni ljudi. Pa ono što mi je interesantno, to me istovremeno i iritira. Mislim, pa to je to što su nepredvidivi, što njihovo ponašanje može da ide iz krajnje ljubaznosti i ljubavi i da ti učine maksimalno do toga da te isto tako da te povrede ako nešto nije onako kako su oni zamislili ili očekivali. Ali u suštini, sa njima nikad nije dosadno. Pozdravi. Rastanak se prima kao. Mićo, aj polako. Javi se kad stigneš. Pišem kad stignem. Šta i kako, koji kome? Long way, znači samo, sine, lako, postaloženo. Mićo, long way around. I pametno, razumeš, stići ćeš sve. Long way around. Ponedeljak, Monday morning, krećeš dalje. Nedelju odmaraš i... Idemo, brate, gazimo. Kilometri su pred nama, milje su za nama. Hvala ti što si došao. Uveličao si i film i event. Evo, brate, idemo. Pozdravje. Uslikao sam te kako se spremaš toliko. Što je najvažnije? Izaći ćeš večeras, bit ćeš publish na Instagram. Hoću da izađem na internet. A na televizor? Good luck, my friend. Good luck. I do sledećeg puta. Do sledećeg. Pametan, budi svoj. Čudna crnogorska sudbina. Od Loze Đurovića, čiji je đed bio kraljevski pilot,
i ostao u Africi između dva rata, gde mu se u Aleksandriji otac rodio od oca Crnogorca pilota i majke Italijanke, Vladimir Đurović rođen je u Libanu, od oca po ocu iz Crne Gore i majke iz Libana. Celog života sa jugoslovenskim pasošem, slučajno je u daljini sreo naše ljude sa kojima se kasnije prvi put obreo na crnogorskom kamenu, od koga su njegovi postali. Prvi put je kročio kao zreo čovek na Bokersku obalu i shvatio da mu je život namenio sudbinu da se vrati svojoj postojbini pored mora, u brdo, i da stvori nešto što je nekad postojalo, a što je nosio u sebi od rođenja do danas. Tada nije znao šta je to. Kamen po kamen, crep po crep, stvorio je iznova kuće kakve su nekada bile i koje će trajati daleko, daleko iza svih nas. Tako se u jednom životu svojima odužio, ali i svoje zadužio, a i svojoj grudi vratio. I found out, so his father used to, or grandfather was with the kings, and then they had to be expelled from. Yes, yes. So my father was born in Alexandria, in Egypt. Okay. And then, so he hasn't, I don't know, he hasn't, so he was born there, they stayed there, and then I know that at 18, when he was 18, he came to Lebanon. He was very young, got married at 20. Yes. Zoran said it's very strange that the only Slavic, Vladimir, I'm the only one. We have Ferdinand. Ferdinand is my grandfather and Abrahamo is his father. All the names were not, Slavic names. Abraham, Ferdinand, I'll let you see that family map. And all my father's brothers, they're all Italian, Renato, all Italian names, because all the wives were Italian. Okay. All the wives of the Montenegrin men were Italian. But the people, first of all, I knew for sure I'm not originally from here, because Montenegro, they're huge. They're all, very tall and very big, and they very upright. Yes, amazing. And I stand in front of them like, for sure, where is my blood? So genetically there must be something off. So, we might be maybe more Serbian than Montenegrins, probably. So when I came here, my first shocking reaction was the same plants that I see in Lebanon. We have the oak trees, these oak trees. You have the genista, the ones that flower yellow, growing right to the water. The same plants of where I live, the town, the little village where I live, this exact same plants are here. This was the first, and then I look around, I see all these green mountains touching the water. And when I first came, maybe 13 years ago, the first, it was just beginning. It was just beginning to be discovered in a way. It wasn't really discovered, and I was captivated how pristine the place was in a way. And then I saw the amazing advertising, Wild Montenegro. And I said, these people really understood what they have. Because to have a country that is still wild and not destroyed is probably unique in the world. This doesn't exist anymore. The Amazon we're destroying. So I said, these people discovered the essence, and they really understood everything, and they are promoting exactly, But then, throughout few years later, I discovered that it was just an amazing slogan. So whoever discovered it was very smart. But the last, I don't want to go negative, but the last, I don't know how many years, you see again the same pattern that I'm seeing everywhere else. When you talk to them, you realize that they have an amazing heart, and they're full of also wisdom, and they're philosophical, and it's surprising. It's always surprising when you open, the outside, and they're really, really nice and soft. And so from that side, it was a very positive surprise.
započeli smo naše putovanje u donjoj levoj tački u Morinju, gdje smo ušli u Boku Kotorsku i nastavili ka severu do gornje leve tačke Pljevlja. Proveli smo prepodne u Bijelom polju kao gornjoj desnoj tački i spustili se all way down do Gusinja. Gusinje smo odredili kao donju desnu tačku, iako smo se spustili opet do Primorja, do Petrovca, Budve i na kraju krug zatvorili ponovo u Morinju. Proveli smo skoro 7 dana vozeći kroz Crnu Goru, obišli svaki ugao koji smo odredili za ovo putovanje i pričali sa mnogo ljudi koji su govorili o tome šta je za njih Crna Gora i kako je oni razumeju, kako je doživljavaju i šta to za njih znači. Nadamo se da će i ovaj serijal, ovaj snimak Crne Gore pomoći da bolje razumemo i ljude, da se zbližimo i da razumemo kako se život odvija na ovim prostorima. I dok vozim, dok motor podamnom radi, dok se 2 točka okreću kao beskrajni ringenšpil, kao točak koji se igra podamnom, vraćaju mi se reči i misli sagovornika, prolaznika, pisaca, uličnih mudraca, gdje su me svi ponešto podučili o životu da o tome promišljam i pamtim kako bi razumeo više onoliko koliko mogu i koliko mi je dato. Tako ni ja koji idem opet nazad u nigde, ni jesam isti kao kad sam pošao na ovo putovanje. Gradovi ostaju za nama, ostaju table sa natpisima, ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa ovim izložima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori. Kada odlaziš iz nekog grada, razmišljaš kako ideš, odlaziš i ne vraćaš se uskoro. Možda sutra, možda do godine, možda nikad razmišljaš, vredi li se još jednom okrenuti. Ostavljaš vazduh koji si disao, koji i sada obavija tvoje zgrade, tvoje pločnike, tvoje prolaze, taksije, autobuse i šine tramvajske. Tvoj grad ne zna da si otišao, on je uvek tu. On kao da živi za sada, on je samo grad i nikuda ne odlazi.